Polkut lani som pariat January ni som pariat sanele som ni parukania tual chung tu thara thren khatte kan ngai thlale lok don ani o kan hmaluka hian Aizawl Municipal Corporation in thlan MC in thlan chu buat sei tumania mi puiten kan ngai ven chho viau to mai hei dampa by election a khan opposition party MLA chuan candidate Dr. RL Thangliana anvor chua chu mi puiten an thlang tlinga dampa bial mi puiten opposition party candidate an thlang tling nol mai ani kha khan MNF boruak ati vung chhole a an phur thar pha viau ani kha tin LADC in thlan lama po MDC pasari lai mai MNF khan la in LADC in thlan lama po MNF khan MDC pariat zet mai han la atiang khan MNF lam hian an la chak tok zia hi an phaulang chhozel ani chuti lai chuanin kha LADC in thlana party malanga mason ber chu ZPM an ni thunga khatiang zat kha MDC an la nei ngai lo an ni ZPM lam khan in MDC paruk lai mai an nei ve nge ani kha chuti lai chuan hei AMC in thlan kan ma bak le meka MNF hian sarkar na han siam le mayangem ti te mi pui ngai venania tuna hian in thlan na puang chelo ma se hei hi Mizoram politics a chuan soihlo berpol ani chhole tran mek ani heti lai hian ingtika in thlan ani don hi riat thei chi ani lo ma se April le mai bor vela hian in thlan ani be se ania State Election Commissioner SEC Dr. H. Lal Thangliana chuan Aizawl Municipal Corporation in thlan nei hun tur chu AMC tram kalmek top ma in buat sei thei ani don lova kumin April atanga mei vela in thlan buat sei thei anin be sei thu a soi Dr. H. Lal Thangliana hian apisa thu thar thedar tu te komin kumthar polin thingpui in puya AMC tram kalmek chu mar chani khat sang ni somni paruka top tur ni ma se February ni som pasari atangin Mizoram Legislative Assembly session nei ani dona wangte February atanga March chungin HSLC le HSSLC exam ani dona wangin AMC in thanpui chu tram kalmek top nuwa chau buat sei thei ani don thuwa soya SEC chuan AMC in thlan tura duty turin sarkar hathok rang abikin zirtir tu te po angai na sat don thuwa soya budget session le financial year top don ayani awangin sarkar hathok te an buai wang lai ania board exam awangin zirtir tu te an buai lai ni don boka chu wang chuan AMC tram kalmek top hun tur March ani khat aya ma in thlan buat sei lo mai ni se kan ti na soi kumin April May chungin AMC in thlan buat sei an tum thu soin Dr. H. Lal Thangliana chuan AMC tram top hun March ani khat ania an tram po sayemo po toy emo theina dana omlo drama top chuan AMC sarkar chu a top topang drama top nuwa in thlan a theilo chuan corporator te chu an thlonanga AMC en kollailok turin sarkarin administrator ruat thei ati kumsang ni sompanga a po AMC chu administrator noya hun engemaw chena om to ni na soi Dr. H. Lal Thangliana chuan AMC in thlan puya electronic voting machine EVM man turani thu soin December ni thum sang ni somni panga khan LADC in thlan puya EVM kan manga dana chuan EVM hi manani zo atanga ni somruk chung khoi chet lo turani budget session ma EVM manga AMC in thlan buat sei turin EVM en dikle thil dang tenen hunin min dei ngang lo EVM hi kan ho ania keimani polin nei ve ila chuan ti theidana omang Mizoram polin EVM ja sari leitum ani ati political party rang atangin ammalama AMC in thlan pui buat sei turangen na andon thu soin SEC chuan ruling party le opposition party ten minron benasa ati session ma in thlan buat sei turin huna chep thule ruasur tak ma in thlan buat sei andu thuwa soya January ni ruksana le somni paruk be chana siam AMC electoral roll chu January ni sarisani somni paruk khan tlang zarani thuwa soi bokani social media lama kan lo muang khan ramri hung chungchanga khan pun khom buat sei ani kha
mizo zirlai polem zatpi le Zouri Unification Organization Zoro chuan India sarkarin India Mizoram le Myanmar ri hungatum andulo na lantirin Vanapa Hall kota border fencing dulo na punkho man huai hotani kha Mizoram Governor kaltlangin Prime Minister hena lekha an thelut ngal bokani punkhom na hian Chin State le Mizoram inkara ramri hung dulo na thujiak te kengin India in ramri hung atum chu bansan se an du thute zofa te in thendar an du lo thu te le in sui khom an du thu te ramri hung chu an do dal zel don thu te in an awrual bokani Zoro President Puar Sangko ya chuan Indo Myanmar ramri hung chu atop thlengin an do dal don ni na soya Mizoram sarkar in February ni somni pariat sang ni somni pali khan ramri hung du lo na official resolution asiama hei hi voin thlengin thria alani lo resolution hi kengko zel turin sarkar kan nge na kan thlopla don ani ati MZP President Dr. Silal Ramruat chuan India sarkar in ramboya wanga Myanmar atanga India Mizoram ron lut te chuan lama manga Mizoram ram thalai zonga ramri hung atum chu hriat thiam thayani lo thu soin ramri hi miring siam chopania pathian in zofa te ram le nam min din saka rorel na pakhat hnuaya om kan du mek la ya thendar zonga daidan na bang siam ani tur hi kan pom thailo ati zofa te du na hria ramri hung tum thul turin India sarkar angen MZP le Zoro hian ramri hung chungchang ai tuan non tura Prime Minister Narendra Modi ngen na lekha nimin piat lai khan Mizoram Governor kaltlangin an theluta akopi Union Home Minister an pebok ani tun sarkar thara hian Mizoram ta na chanchin lom om rang hriat tur om chhove nok tamaya hi thelom om takani Mizoram chu fully literate state kan ni lekha thiam za omna state kan nia hi India rama ma saber kan ni nge hi chuan tham lom tham ani hi lome amai ro chu lekha thiam omna za lekha thiam omna state hi India ram state dang te chuan khi ta min ngai dona an ngayang hian atak taka chuan kan economy lama te kan zirna kalphung le thalai te suk thlek han thlir te chuanin an be sayang hi herama hian an mulo mai thei ti te ril ru lo oma rui hlovina kan thala ya suat na sat dan te rui hlo wanga he namaliam mek dan te kan education kalphung han thlir te po hi ania chu exam pass ringot by heart system pass tam tak hi kan oma hetiang base hianin zirna hi kan kalpui tlang pui ni te pona langa pass vengor BAMA pass chortlak silo an thiamna milto ka an pass na milto ka thiamna tak po chuak silo angte hetiang hi kan ram than mo bok pakhat ni te pona langani kan education policy hi angtiang taka hanti danglam chinge ni angti te chuami thiam te pon an feiber pakhat ani hi la siam thatani nge te po han be seila chutiang chu nia kan GSDP kan per capita income aniam zia han ngei tu bokila chuti lai lekha thiam state lekha thiam lo om lo na 100% literacy rate kan han ni tamai hi state dang te chuanin min ngai ro pui viau ni te pon an soi chuwangin chutiang ang taka min mudan ang tak le min ngai san ang taka kanin phau chua thaina tur le mason na dikam mason tur hian tran kan lak po ngai viau mai chuti rualin eiruk om lo na state ni te pon an tiang khan India rama kan ming thang chho kan ming tha chho le mek boka India ram state ta eiro lo ber state kan ni hetiang thu han ngai thla ringot po hi alom om veng mai kan sarkar kan ministry hian central lama sum an soi chuak theimo theilo mo apoi molai tak chu eiruk na om lova hetianga Mizoram sarkar le sarkar na thokte eiruk na lian tham om lova Mizoram sarkar phongfuan tu le sarkar na thokte hetianga in thak danglam na lian tak om chhota hi Mizomi puite chuanin lom om kan ti tak zeta hei hi state danglaka po kanin chuan na pakhat le kanin ti theivena pakhat ni te pon alangani chuti rual chuan India rama korop blober state kan ni hi state dang chuanin nichina kan soyang deuh khanin khi ta min en le don tina ania kan per capita income ti te kan GDP te kum khata kan sum tho chhuwa zat te kan economy te khatiang zong kha sang tak tur le tha tak tura state dang hi chuan min ngai ni te pon na langa chutiang ni tur te po chuanin sarkar hian thei to pa chhuwa ve mek zel boka danglam na lian tak te chu aum chho mek zel ani hi chutiang ang India ram pum huwa pa ming thatna engemo tun haya Mizoram chuan kan han hlo ve tanwal maya hei hi alom om ti lo rual ani lovani hei tuna po infiam na ti ma son na lama matha
choi moina Mizoram chuan kan dong le tanul mai January ni som panga Khan India International Center New Delhi Global Sport Education Convention 2026 and National Award Ceremony buat sayania Mizoram in infiam na lama ma la tha choi moina adong National Awards Ceremony hian India Rama Sport le Physical Education huanga ti thate hna National Sport and Physical Education Awards semania Mizoram chuan infiam na choi kan le ti mason lama mala tha Best Upcoming State Promoting Sport and Physical Education choi moina adong choi moina hi Mizoram Sarkar ayo in Sport and Youth Services Joint Secretary H Dolian Boyan adong ani Global Sport Education Convention hian mithiam te le se thrang ayo ten India Rama infiam na le Physical Education mason na turan soi hova soi ho zinga hian India in a Commonwealth Games sanele somthum athlen tur chungchang po atel Mizoram Sarkar chuan Olympic 2036 clear chungin Empowering Mizoram Sport EMS aduanga January ni sompali sang ni somni panga Khan Chief Minister in a hong he nge ni kha EMS noya hian Mizoram korang rangano pangkumre ta tanga sompanga in karte chu Olympic discipline tren khata ni sompanga darkar somni panga chung zirti ran ni dona theina le thiamna nei thajol ta chu residential training nei pui chhun zoman ni ang EMS hi Mizoram khokil khor ber thleng phatura duana nia public private partnership kalpui turni in sarkarin coach le manrua tumanga coach du khua vengten coach te veiwa na thlenna le ele nan tum ve thung don ani EMS noya December ni khata tangani nga sangni somni panga chungin trainer training na yania December ni sompanga somparet sangni somni panga chungin professor Masamitsu Ito Nippon Sport Science University Tokyo in Hola Indoor Stadium coach te hi thilpoi mo azirti rani kha Mizoram State Sport Council le Samagra Shiksha ten Mei ni khat sangni somni panga grassroots sport development program atan thodun na thuthlung an ziaka ataka kalpui turin sport minister pulal nginglo mari nugas ni somni pakhat sangni somni panga khana hong GSDP noya Mizoram Center somni paruka kumruka tanga kumsom pali in karjir lai sang khat chuang discipline thanbi ka zirti ran ni theina le thiamna nei thazwal te tanan kalna zel tur kong ruam man sakan ni tuipuiral annual sports meet sangni somni panga le tuichangram games sangni somni panga amumal zoka talent hai chuana nei ani Olympic sangni somthum paruk clear chungin tuipuiral games boxing le archery tel tharania tuipuiral games kumre da tanga som paruk in kartan boxing wrestling le weightlifting tel tharani kha lom manan donna chan pakhat jinga mi hania sport infrastructure din oi lamni lewin in fiam mi te thleng phak mason na le training thale chutianga ankong sut ko ka nung dola sarkar le sport discipline rang te an chet velna tha hantia wanga lom mandong ni te pon kan lang ani o heti la hian sarkar le puya Ministry of Finance chuan Ministry of Panchayati Raj kaltlang in 15 Finance Commission noya Mizoram Rural Local Body Village Council te tan cheng vebel se sompanga point pani biala pechuak Press Information Bureau PIB tarlandanin Ministry of Panchayati Raj in Mizoram VC te tana cheng vebel se sompanga point pani biala pek chu hi untied fund kum sang ni somni panga ni ruk chunga mi le sanele somni pali ni nga second installment ania Mizoram VC zariat pariat te man turani Mizoram VC te tana untied fund pek chu hi khotin ti masona atana man turania final ethiang himna open defecation free ni tura malak na te bolho song bolna ruatui kholna tuilakna supply of drinking water te le tuisong bolna atana man turte ani VC te sum man tur abikin 15 Finance Commission grant hi tun sarkar hian shatak hiana bo zu hi VC te tan chuan le thingtlang mi te tan chuan thil lom takani zep na kemo tunma kha chuan 15 Finance Commission grant hi akum chunga hian manani ngai lo hrimhrima utilization certificate mo tin online na rang tele thilpoi mo rang ahun taka submit thin ani lo wang le central lama the thlak thin ani lo wang hian VC tena Finance Commission grant an don tur hi akhot lai viau thin ani kha hei tun sarkar hian hemi konga hian VC tele thingtlang mi puite har satna ria in theito pan chua antram kumni chung ringot po hian Finance Commission grant tun malama lanu chualo tam tak nuk chuakin thingtlang mi puiten an chhor tangkai me ka ni hi tuna hian ninga ni ruk financial year chunga kanom meka chuti anga ni chuanin tuna sum an ron sangson po hi sangni somni panga ni ruk chunga mi turte
sang ni som ni pali ni nga second installment te an ron thun le ta ti na ania hetianga chaktaka kal chawani chuanin financial year khat chunga na tho tur hi a year chunga zel hian tho theiani chho to don ni te pon na langa hi thilom om tak ani electric smart meter chungchang hi toite han puang vele lokela sarkar chuan smart meter vo vek turin ma ala a tuna hian a tho khatna kalpuin engema chen vo chawani towa meter hlui mang ero atam zok kan lani a smart meter manga thlak vek turin ruwa manna kalme kani chuwangin meter hlui kan la vo ani pon nakin loka chuan smart meter vo to tur kan nia kan lo hriat lok na tan po hi thil tul takani January sang ni som ni paruk thla atang hian smart meter vo to consumer trend khat te tan smart reading automatica smart meter in reading a chin sia manga bill siam tanani to a heng consumer ho tan hian billing cycle billing period siam rem nge ngai hemi in siam rem thla bi khi billing period thakhat ai reite oma chumi ani awang chuan hemi thla bi khi bill atam deu turanga yani anhuwa bill kal lezel tura ero billing period hi thakhat zel ani to ang billing period siam rem hi smart meter vo therapy angte smart meter vo therapy angte ata tolin kalpui turani bill period riya wanga voi khata bill pe khar satte tan bill to SDO terem ti na la in bill counter installment a pek theidon ya soyani boka tiang chuan zofia du nei ta tan mani subdivision office war chungin zofia theireng ani tin piani lam hian thu chuan ron siama hi mi puita ta na poimo ema wangin kan hantar lang ve jok bokani pontur tam takom ma se khati chena khan kan handu tok le photanga kan puanta ka tranga kan ha hol zong le kan veizong a omani chuan comment lama khan in thlarung ho lovin kan tar lang ve le don nia du tok photang